Esther Edokpayi gbina ya fefe na wagbina no we uwajo oda samese ya fefe. Riwe je a. Igbina erita no ya jemi omo gbina no ogodna ya sanse. Ha jemi omo. Ajemi omo me we Esther no Edokpayi me we musician we wrestler no. Matasi. We maka ima we bossa Esther hin. Ugwa ya gbina we ring. Rita dam yo me me akati we daddy me mo rita ate we o rita je me ima madam zejave arie ukeke we na te ukeke baro we rie bekere ogbunu kponu jejo na egwe keni meja so te potoki via efia gbo a wa aye mi omo wa efia gbo a ekwe gbo mu wa be la diata we na gbina no kwo ni wa agege mu moso no ya honko na Esther Edokpayi bo ya fi ya ladia ya fi evidence no ya honko na Esther Edokpayi na me bagwa agege no ya honko presenter wa follow you get here me ajemi omo ya ya tie mai ye bone blacki ya bu biele di piene I don't know ya tai no madam ekinu we do social media now we do ma gba we public bossy ilele we like boss egbe ekinu we zuo no na wa zuo social media no wa damo guys we ke gun am egbe pa wa o ne o ma gbe ka me boy we not to that attachment no wa je party sai o bo pa wa no wa je pa fa wa be wa no wa unu je fi webo epunje la dia we phone na mommy go ja de epunje ruwe dagbo e ka we u ga gbina no wa agege bu mozo fege abapare ya nu ja gbina Esther Edokpayi omo ya vio ere omo pa na se le bia wonju obi ese ori ogbeleze papa do dun so nya yemi omo anywhere ni egen mu do fie gbe we Roma no when wa get wa mu wa zaga. Ha, ya the smell when you are in Zempo high. Ya the smell. How many years in abroad? What have you achieved? It's not the right thing. Imagine what you live life for why me to be make we have 22 years old boy. Salu boy, e bi wa una. E wa where 2022 ne. Retire je mi omo, e pon we yere 2005. What were 2005 retire je mi omo. Who were that shut up in New Year? 2005 retire mi omo. Guy egmedo you adori any no oga dey somehow. Not let me come give you name o. They worry yourself. Want my academy they come flog you. Rita, take your time o. Aye mi omo. You got your money